Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapadas. Sa di naman napaset, tilubong ti ayan nyo ita, kapkablawang kayo tinaragsak panagbibuya. Di programa nga napauluan, kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangidrama iti may sa pakasaritaan. Problem of the day nga agapo ken ni Agapito iti Isabela. Anya nga tati parikot ni Agapito. Sagudayan ti surat ni Agapito. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakabinsa-binsayan ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag Kasin yung idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi ti Tanemar si studio. Tas namin tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg nang runa ka dagiti naayat nga sponsorsyo. Ilinged daklatan itinagan nga Agapito. Iti agdama kitagtawenak iti 37 awan pa iti asawak Kasinyong. Mano nga tawen nga nagpapapasak iti kinabarok. Ngamin kunak idi sayang ti kinagwapok numan manulaeng nga babae ti agdalan kanyak. Wen Kasinyong nataerak at nadigiti mangibaga nga adda kano pagkakaingasan mi kini Coco Martin tay Batang Quiapo. High school akpela idi adon dagiti pinagsangit ko babae. Adon dagiti nagsangit gaputa pinagsusukot ko ida. Numalpasak ti may sa babae sumapulak tumanen iti sabali. Nagtultuloy deta nga aramid ko uray idi nakaturpusa kon iti 2 years nga kursok iti college. Agingga nga naaddaanak iti bukod ko nga pagsapulan wenno negosyo nga agidel-deliver agangkat itinateng kena aglako when ag-buy and sell itinateng. Saan ko na mabilang Kasinyong ti kinaadot babae nga nagdalan iti biyag ko. Nga patsek nga daytoy ita parikot ko nga sagsagabaet parikot ko nga ket iso tinagbali na karmak. No kasano nga napasamak ti amin Kasinyong keno anya dati nga parikot ko day datin inutek nga binsa-binsaan. Ket kasyuman nga rod nga erugik ti amin. Adakon tatang ay day bagta si mangput kan Agapitaw. Datang. Ay, kita. Itay laeng kat addad to. Di kita duwa nga babae. Ha? Asino? Talaga kat nga adu ayat. Ti babae ti biyag mo. Asino ka di tatang? Kat amo yumot. Nga adu ti nagbalin nga no biyag. Ni Mayla ka ni Jinke. Anya? Nagsina kami na kini Mayla. Kahit DJ ka ro Jinke. Kwa. Planok pa lang isina, tatang. Salbag ka nga talaga. Tatang. Masikog DJ nga Jinke. Anya. Uwan. Ibaga na di itayan nga. Di ka no agaw awi dayon. Isang pet na kanuti baginan.
Agsublikan tulangan, balasan ko kunak na saya at no adakan to. Iti iyo umay na. Ay, masikog. Kag, api mas dao ka. Sinagid mo nga ta. Ginaraw mo, iso nga masikog. Ang tatang. Diyak sigurado no putot ko dayjay. Ay, nagloko kan nga upeng. Di ka sigurado. Nung nasagid mo dayjay nga babae, tikay ko sa tatang, diyak sigurado no siyak tinakasikugking ko ana. Taape nga di ka makasigurado. Malay ko. Amok pa nga ron no adamat sa bali nga boyfriend na, ay salbag ka nga talaga. Imposible ka din ah. Imposible nga ada sa bali nga nobyo na. Kat kasta unay tisangit na ka, kanyak itay. Apeng arod nga da Mayla. Ay, jak manambaw. Kaya't na kano nga makasarita na ka. Kaya't na siguro magisindobyanan king ka. Ay, baliwan na kanot umay, dahil dyan nga, kita matikawak pa'y tinagandan. Jingke, dati masikog. Agsubli ka no into no bigat. Kat kasarita na ka. Isang put na kanon, tibagina. Ha? Ay, kwa. Mabit lang natang. Nakitisilid ko. Tadyak baka panunot ita. Noan niya tiramidek. Ay, nakapilis ka met baraw. Ay, adama pang ko katangan nga nating tatang. Sa kung tumapan i-deliver. Ngayam apay nga raw nga dadak kalabag mo. Ha, anya? Eh, sa dino ti papa na magapitaw. Ay, inakarot na i-deliver tatang. Okay. Ni, apay nga lukatan nyo tabag ko. Ay, nagadumod nga arwatem daytoy. Ay, kwa. Tap mo sigurado tatang. Di telaan mo. Baka may salatag papanak. Narigat na, nawan ti awit ko nga arwatem. Bagamang kanyak tipod na. Tatang, sa dinno ti papanambaraw. Sa dinno nga lugar ti paglimingam. Ha? Ay, amamukan. Adaman na si kugam idin nga intarayam. Nagaputa di mo kahit ngatakdirang kat napangkayan da angkel mo nga Ruben. Napangkayay Biskaya. Ha? Iso ka diti papanam. Tapno amok baraw, tapno jak agdandanag. Kuha tatang. Ngagpaiso. Ay, nagloko ka nga ubingin. Wapay nga men, nga kasla arwaten, kasla bado, ti pangyarigam, kati kita babae. Mapalibo nga pagsusukutan. Anya nga ron ti maramidak tatang. No isudamot nga babae, ti umasidig kanya. Uwin amok nga nataer ka, taimbala ka nga ron kanyak. Ang saan ko nga inaramat ti kinataer ko ide. Tapno, pagsangitig na gini babae. Nilaang nanang mo. Ti inayat ko kat awan sa balay. Anya nga ron ti marami nagtatang, saan da matagpada ti kapanunutan. Hindi baga magat laklakayan kan nga duldog. Mala, ingkatakayat mo papanan. Agyaman nagtatang. Basta no daw may nga babae, ibagayo latan nga diyo ammo tinapanak. Agpuddo ka man kanyak, kanakan. Uncle Ruben. Wan, pakaragsakak mat nga may kapumasyar ditoy. Yaman na Uncle. Ada ka di manen babae nga ilimlim nga mo ni tartarayam, kanakan. Ha? Sikamot Uncle. Mailiwag lakada kayo. Kan mailiwag diti lugar yo, diti na kay kamangam. Dito'y Biskaya. Uwan Uncle. Kaya niya ko mati iliwim dito halos agpapada tayo laang magabambantay ti ayan na. Ay. Amo ka din itatang mo nga da ka ditaw. Amo na Uncle.
Ada ka di man na si Kugamon. Ko, Uncle. Diyak mo't sigurado. Nukukwag na dyan. Anya? Kaya siyempre ang mga noda sa baliman ka boyfriend na. Arigatan. Ang mga angkat no. Ako, tisaan ko mataputot. Ay ket, kinasaritam ko maa, saan mo nga ilimlimengan. Kaasimad na kita nga babae. Amom kanakan. Babae, dinanang mau. Ket, no di mo kayat nga mapasama. Iti inam na ita. Saan mo kumararamidan iti sa bali a babae. Nagasat ka at awan ti kabsat mo nga babae. Malala. Ureyo kasta. Lakit na ragsakak, tada ka. Ket sapay ko ba, adaman parikot ba o? Ket masulbar mo laang kanakan. Agyaman na kanggal. Ewan kayo manggal. Niran-ran nape nga tayo gayam. Ay kit na. Inakto mga orja ili. Tabaring no adamam amok nga sa bali a babae. Adiya. Babae man di pampanunuti maun. Ay, agad amo yung matanggal. Napipintas ni kiti taga dito ayan yaw. Ket kasanomat. Idi imay ka nga daude. Ada na nubyam. Ang pinanawam. Bakit di ata nakaasawan? Nakaimot, Uncle. Lakay di ka lalaki. Ay, kita. Uwan mo't kidi angim anya. Manutitawan maun. 32 kuntat, Uncle. Kite, mabalim mo kumanti ag simpa baraw. Sampay, Uncle. Tsakpay nakasagana nga agasawa. Agpapasak pa lang mo ta. Ipapas ko, ti kinabarok, Uncle. Tapno di kasta. Agad ito na agasawa ka agad. Awan ton ti gagar ko nga sumapol sa bali babae. Anya. Ipapas ko itan ti kinaarim ko Uncle. Ito na agasawa. Uli sanak to nga agbababain. Ay tila adda nga panpanunotem. Agapitaw. Ado dagiti kaiwarang o chicks dito ya. Nagmayatan. Naira na nga piyesta dito yung ilida. Iti iyumay ko dito. Mabisinak. Kumitak man iti kanak. Agmeriendaak man. O di jay. Daglak ko iti fishball. Nalapsat dati para lako ti fishbowl Ni, nakaisim ka niya. Ay, isman na. Umasinig ka mano. Umay kagumatang iti lako. Naimas ti fishbowl kin kikiam mi. Kikiam. Naimas ti kikiam mo. Wala, ading ko. Ay, ketwen mano. Sa alang nga ti kikiam ko, tinaimas. Naimas pa, iti kikiam nga lako mi. Anya. Ay, dati nga ron. Fishball. Katramanam nga min amano. Kanang mga ron, gumatak man. Mangtid kay ti balor 20 pesos. 20 pesos nga kikiam. 20 pesos nga fishball. Sige manong, mabitlaing nagmayat ti iisman na, dito nga babae. Balasa nga tapay. Sa bagay, ubing pa'y tilanga na. Awan makitak nga wedding ring na. Kumita-kita kanya ka sa umis-isam. Dito yung ti-order mo, manong. 40 pesos nung kwa amin. Dito, ti 50. Ading, keep the change. Ay, agyamanak no kasta, manong. Ading, manong, ada ka di pigatangin? Mabalin ti magyamamukin ka. Ha?
Ay, mabalin na ta manong. Awan mo ti dakes na. Ang baka agungot ti boyfriend mo. Wano ti asawam. Awan pa'y nobyok manong. Lalo nga awan pa'y ti asawat. Ha? Deta nga kinalapsat mo, ading. Awan pa'y ti asawam? Adda nobyok idi. Ngem nagsina kami. Kasanumat, nagbabae. Anya? Ay, no syakla ti manubyo makat. Pambarak pa iti agbabae. Deta nga pinpintas mo, ading. Alila ni manong. Katagpay sumot ngamin. Nakapinpintas ka, ading. Agad no syak tinubyo makat. Ah, saan kan nga isukat pa ya? Kasta kayo mat aming nga lalaki. Agpapada kayo. Ay, sabali ak. Sabali ak. Iti dati anubium ading. Siya gayam ni Agapito. Mabaling ka di ba mo, tinagam mo ading? Siya mat ni Kati. Kati. Nice to meet you. Mabaling ka di nga maalamano ka. Okay lang manong. Angim nalanit ti imak. Okay lang. Maawatag. Gagangay at taglako ka ti fishball. Ganyan nakikiyam. Nice to meet you. Nice to meet you to manong. Mabaling ka di nga. Dito yaklatan ng merienda. Irapintan dagsasarita ading. Ha? Baka di ka masango manong no. Adaw may gumatang. Akit. Nasaysayat siguro no. Gatangag amin nga lako mon. Tapno saan kan nga again entertain iti customer. Anya? Oh, mano amin day ta? Kwentaem. Ta, syaklatan tilakwam. Syak ti kasarsaritam. Sige. Kayat kun manong Agapito. Nag-imas ka talaga di makmakan dito ayan nyo, lugar yo, uncle. Ay, kituin Ayun kayo, uncle. Mabaling ka di nga. Mabaling ka di nga. Mangyawid ak ti babayin to no rabi Anya? Anya ti ko na, barok. Mangyawid ka ti babae dito. No, kaspagarigan lang, uncle. Anya nga kaspagarigan? Kaspagarigan, tao manugot tayo babae. Mabaling ka din nga, dito yung makiturog. Ay, salbag ka. Babae, ti limlimingam, ijay lugar yaw. Babae, ti problema bijay. Ti mo sawan. Nga agaramid kamot man ti problema dito yan. Saan, uncle? Asino a babae Bakakit na maambaw. Di mo pa jak pa sigurado, uncle. Sa akong tulayam amo ka na kayo, no sigurado ton. Nga umanugot, nga may makiturog dito. Ay, salbag ka. Ay, agyaman na kang kala. Maikit, alakang mag-asaan ko na. Alakat awam mo ti asawam. Ti problema laang. Mga no mainayon tumanan, kadagiti babae nga pagsangitin baraw. Saan, uncle? Anyan danag yun na Yan tangay kit ginatang kumot amin nga lakom itan nga rabi Mabaling ka di nga anya, Agapito. Mabaling ka di nga awising ka. Ha? Sa dino ti papananta? Intay dya balida, uncle ko. Anya? Apay, ada ka di pasken nyo. Awan. Anya nga ro ti papananta? Anya ti ubrayan ta di balay ti uncle mo. Inta maturog. Anya ti kunam? No kayat mo kunak. No kayat mo laeng. Inta dya balay da uncle ko. Ta ijay ta nga maturog. Maturog? Api ko mga magiturog aking ka. Agapito. Ay. Madlang kumot nga dapat panagayat bukan niya. Kati. Amumot. Ngagdaddato na king kan. Uy nangim. Manulaal daw nga nagamamuta. Ididamo nga nakita na. Ibagamon nga gayat ka kanya. Kat, agpay sumat.
Sakit ita? May kapat nga aldaw pay laeng nga panagamamuta. Awisan na kon nga makiturog ka da kayo, king ka? Kit man ano? Apay saan ka di nga jay ditoy? Anya tikit mo sawen? Iti ngamin lugar nga naggapuat. Saan nga uson ti binayagan? No agayan ayat ta duha, talalaki kang babae. Sige, go. Uwi nang sa anak mo nga taga sa jay ayan nyo. Sa bali dito, agapito. Anya? Tika di kayat nasawen. Saan mo kayat ti sumurot kanyak? Kati? Saan nga kasatikait ko sa mabit lang nga rod. Agipak ni akon. Ta umayak sumurot king kan. Nagato pa lang nga sa Kati. Umanugot ka may lagayang. Akit siyempre apay, isi to getak kuma. Uwod met kiti Apay nga sila madanagang ka, Kati. Kasla nagtadimti pa nagkitkita ni uncle mo. Ha? Sika? Ginusilapan na kakadi? Saan? Ngim makitkitak ti panangkita na king nakatadtadum da kiti matana. Nasiputak itay. Nga kasla sa balit pa nagkita na king ka. Sakit agtanta na buto. Agtanta na mitim. Ngadyak maawatan ti pagbagana. Kasta nga talaga ti lakay. Kasta nga talaga ni uncle ko. Nga kasla panagreknak. Kasla di nakayat. Nga insangput nag dito'y balay na. Ha? Saan? Saan nagpaiso dayta? Di nagpaiswanan na. Impakadak yun kwa na. Isong imbagat. Ngayam amok. Ti babae nga ipatpatig ko. Ipatpatig kamet unay-unay. Uray no, manungal daw tapela nga agamam mo. Mariknak nga nalagan ti riknakin ka. Ken, panagriknak, nasayaat ka nga tao. De tala ka di ti kinayat mo kanya. Anya kumapay. Isula ka di ti kinayat mo kanya. Naragsak ka nga kasalsarita. Mapagkat katawan at ken, galante ka pa nga agtip. Kanayin mo pa nga pakyawin na kitilako. De tala ka di, tirasun no api nga ipatpatignak, no api nga kayatnak. Anya ayat ti kahit mong ibagak. Sigurado ka? Uwenen. Apo, amok lataman ti kahit mga mangig. Gaputa gwapo ka. Katuna. Uwenen. Uwen ka din. Nga magpaiso. Nakagwapo ka gapito. Thank you. Maliit na bagay. Ore asinumot nga babae kat mainlove king ka. Angin? Aguri ka. Abay. Amang ano danubya medyo lugaryo. Awan. Ore damagam kini uncle ko. Ala. Kahit mo damagan. Saan nga nasken pa eh. Mamati aking ka. Basta saan nakaluklukon Ha? Saan? Baka mat pagsangitan na klaeng agapito. Saan ka pagsangitan? Parag sa akin kakit di Talaga? Amom, day di ex ko? Permit babawi na nga nangisina kanya. Ha? Saan ko latang ibagbagan? Abay, permit babawi na Ngayon sukat na kita sa bali. Gabo ka di talapin pintas ka, ngayon tiin sukat na. Gabo ka di tapin mintas ka pa lalo. Basta nulukwen na.
No pagsangitin na Agapito. Kas kaday di ex-boyfriend ko. Dakil to nga pagbabaw yan. Ay, kuha. Isa anak to gagbabawi. Gaputa iti kaanuman. Awan ti panggap ko nga mang pasakit itinakim mo. Awan ti panggap ko nga mang loko king ka. Sigurado yung laing. Man, mamati ka kanya. Ipatpatag ka unay-unay, Kati. Nasayat no kasta. Mabaling ka din. Ha? Mabaling ka din nga. Tagikwain ka, Kati. Sige. Basta ikarim na dinak to pagsangitin. Ikarik, Kati. Ikarik. Naglukning dagiti bibig mo, Kati. Agapito. Naglaing kagayang, Agapito. Katuna. Sa anak lang nga nataer. Amok pa no kasano aparagsakan di babae. Baka mo't no adun ti pinaragsak mo a babae. Ha? Ay, basit pa eh. Amangan mo't masaan lang asyak ti paragsakan. Bayat iti kaadam dito yung lugar mi. Ha? Saan nagpaiso day ta? Si kalaeng, Kati. Si kakat si kantulaeng. Awan ti sabalin. Nasayahat no kasta. At least nalawag ti amin. Agapito. Ituloy ko nga rat. Sige. Bumato ka manin. Sige. Agapito. Agapito. Nagganas nga pungot-pungotan na kiti buhok mo. Sige lang, pungutem lang. Pungutem lang. Agapito. Agapito. Pag may saintan na kiti magita, Kati. Itay ko pala urayan, Agapito. Saan kalagay mga nataer? Kinalay nga mga romansa. Ada talaga may pagpanakal mo. Aset ko na ita nga may sa. Dahil talaunay, ti sapul-sapulin na kiti babae. Anya? Ay, kwa. Dahil ti sapul-sapulin to. Nga babae ka. Babae ka. Anya? Adon samot ten tinakapaan. Adon samot ten ti anya. Adon samot ten tinang ipadasam da ita. Ha? Basit kay pahay. Sigurado Uwen. Kat sikat tulaengan. Ti pangipadasak da ito eh. Sigurado tapno di kanto agbabawi. Sigurado Agapito. 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 Kati. Anya? Panawan na? Kalpasan nga na napasamag ka data? Ay, kwa. Adangamin naskin nga asikaswag iji lugar mi.
Kasano ang narod? Awan pa dalagam. Agsubliak tumitlaeng. Kalpasan nga maasikasok dahil naskin nga asikasok iti lugar mi. Nagkawit ka Isabela? Oo, kasapulan. Kasapulan nak ni tatang. Kanda tinigusyok. Angin, mabaling ka di ka sumurutaking ka. Anya? Ay, saan? Sa aqua. Dapno yam amuna ka dagiti datakkel mo. Anya? Madanagan namin baka saan kan nga agsubli. Agapito. Saan man? Agsubli akati. Uri damagam kina uncle. Ibiling ko kin uncle. Agsubli ak agsubli. Kat mabalin sumuro taking ka. Kwalatan. Into nagsubli ak. Isurot kanton ti panagawid ko. Tayam amu kanton kada kiti datakkel ko. Talaga? Uwan. Saan ka ngaming maikuyog kita? Jak di kanto maasikaso. Uri ta pagbiitak berlay jay. Agsubli dito eh. Next month at dakton. Sige. Basta saan ako lukluk ko eh. Saan ko lakman? Sige, agan anad ka. Urayin ka nga urayin. Agapito. Uwen, awan danag, kati. Adakon tatang. Tatang. Nakagayang bambaraw. Uwen tatang. Nagalisto ka man ita. Anya, manulaing nga aldaw mo jay. Nagsubli ka to yan. Ay, kwa. Siyempre, asikasyog mo at tinigusyog tatang. Kumusta diti balay? Saan ka din ngayon imay na kiti babae nga mangsapsapol kanyak, tatang? Kasi na po, Diyos. Nakalpasan da di iyo umay manen na tinasikugam. Kayong bagak nga jak amo ti ayan mo. Saan mo't nga nagsubsublain? Manong aldaw mo't tayo nga awan iti umumay dito. Nasayato ka sa tatang. Kahit, kumusta mo't nga uncle mo? Nasayat ka sila tatang. Agina na akong tatang. Katne, napanuga kiti biyahe. Kasapay ko ba Tanagawid ka dito. Saan nga gapo? Taadamanan problema nga inyawid mo dito. Anya? Amangan mat no adaman babae nga ilimlim mga amon. Ay, itatang mo't awan. Anya, uncle? Gabgabo ni Kati dita balayo. Kaapi ka no, uncle? Agora ka man, uncle. I-loudspeaker ko man. Kadya ko ni mawatan. Kikunak barok. Nay, basta unay tiungit na. Naman nga aldaw ka nun nga di na kamot maawagan. Din ko ano pa'y sungsung batan dagiti awag na di mo kano pa'y replayan dagiti text na. Anya, kaapi ka muna ti balayo, uncle. Ay, huwag gaya maya, inyawid ko dita. Ay, nagloko ka nga talaga. Kung wala tayo inyawid mo dita, pinaturog mo nga ron dita. Kut anya ka diti bagbaga na, uncle? At saan kadamag na ano sa dinno ti address yaw. Saan nyo kumangin intid, uncle? Ay, nakakulkulate, dagulate. Iso nga intid kulatan makaambukan. Anya? Ni uncle, api nga intid yung amin ti address ko. Ay, kata, kaibaga naman, nga agayan ayat kayaw. Sakit pinanawam kalpasan nga da napasabak yaw. Madimot kamin kan amamok, dagiti dadakil na. Anya? Adda mabalinda nga pamilya. Anya? Kain mo sa uncle, baknang da?
Saan mo't nga baknang? Ngem, adda kaya da. Adda mabalinda. Kaya nasawaan, adda pagibtur da. Ti pamilya na. Anyat kit mo sa unang girl. Ay, basta. Nauuyong, dagiti dadakil na dayjay nga babae. Ha? Sayang nga rin ti address ko ang girl. Gite, umay nakakano ka sa rita. Daka mo, no, inton ka ano, ti umay na dita. Makambukan. Binalaagang kan. Kamusta naktulatan kini kabagis, ni tatang mau. Alawin ang girl. Agyaman na kang girl. Sumurek ka ba ya, Liza? Saanin? Kita pa'y panag-drive ko. Agyaman na kingga. Bagpay, tanakakutse ka. Oh, sa uulitin ha? Anya? Into no maminsan manen. Ti dati nga tulag ta. Saan na kami nang naragsak iti asawa? Ngamin, lakay isunan. Iso nga no awagang ka, no laki di dagundaway mo, agkita ta. Kasti naramid ta itay. Pinagustuhan ta tirik nata. Awan di danag. Basta si Kalisa. Call me whenever you need me, ako nakakanayon. No magkasabulang katragsak, awagan lang. Kasi dating aramidin na. Okay, Agapito, thank you Thank you for your service. Awan din yaman na. Hay. Sumrega nga raw din. Oo, sige. Inakto mo ten, makasirikan. Okay. Dakon, tatang. Ha? Kati. Siyak ngagpaiso. Kumusta kan? Ha? Kumusta kan kunak Agapito? Agwa. Apa nga da ka dito Apa nga nasdaw ka? Gabutasan ko ni namnamang o may ka dito Asino ti kadwam? Sisyak laeng. Nakasalitak ni tatang mo itayin. Nabayag na nagtungtong kami. Anya. Ado dagiti ni isistorya na kanya. Anya din istorya ni tatang ka. Basta. Nobyam ka di? Dahil babae nga nangitulod king ka dito Ha? Anya nga babae? Saan ka ngaglibak? Nakita kayo. Nakita mo. Ti panagin nagakyo. Kuha. Friendly kiss la dayjay. Kanada asawa na dayjay. Ni Lisa. Dati nga deliverak namin ti pwesto na jay palengke. So saan mo nga nobya? Saan? Si katinobyak. Awan ka dito sa bali pa nga nobyam? Malaksid ka niya? Awan. Si kalaeng kati. Kat sabi nga ron nga dinak-replyan. Ha? Apay nga din mo sumbatan di kiti tawag ko king ka. Manungal dawin. No jak pay may dito balayo. No jak pay napan kini uncle mo. Saan ka kumang makita? Saan ka kumang makasarita? Agperdi-perdi kami ti cellphone ko. Iso nga plano ka mga gumatang iti baro. Kasta ka di? Uy, ikaw intan iti silid ko. Tagi na natan.
baliwan na itong teksarita ito na bigat. Kaya na, makaturturog akpain. Mabaling ka di, Kati. Sige, umuna ka niti silid mo. Agtimpla akpay ti kape. Agi papudot akpay ti danom. Agtimpla ak iti kape. Anya, agkape ka. Tingat rabi eh. Kastaan ka talaga. Alasiging kan. Takalpasan na makaipapudot ak iti danom. Nga pagkape. Umulyak ton. Umayak ton iti silid mo. Ay, sige. Nakaroon. Unay nagdaytan. Day, ti para kang ka. Ayok ka, magluluko ka. Apo! Ayop ka dito, di maghanap mo! Apo, Diyos ko! Apo, nagpudot! Apo! Nasinitan! Apo, Diyos ko! Apo! Aray ko! Apo! Maghanap mo! Napnaawanan ti pakinabang na dayta! Apo! Diyos ko, nagsakit! Apo na! Apo, sinubuagam tinapudot at anam nati. Nati kukuha ka. Apo, kanya dayta. Tatang, itaray na kita ospital. Apay, kanya tinapasamak. Ay, ne, pimadaw mo tayo, di babae. Tatang, itaray na kita ospital, tatang. Sinubuagan ni Kati, tinagburburin ka tanong. Dito nga tibagik. Apo, Diyos ko, tatang, nagsakit. Tatang, itaray na kita ospital, tatang. Ay, mabait lang ka raw. Mabait lang. Ay, ba't tatang? Aray ko, nagsakit, tatang. Ay. Ala kita doon sa mabarok. Ay, Diyos ko, ay, tatang. Ay, barbit na, pitong dadada. Kasta ka talaga, ta. Agburburik ka darom, ting sa buwag na yan, ta, bagay. Paimot nga dito, pilang, tatang. Apo, Diyos ko, Apo, nagsakit, tatang. Nagsakit. Aray ko. Pakikita yung mantatang no anya lang na. Madalaga nagtatang. Amang nauram nga permin tatang. Amang Isa ka madaragan. Anya, apay tatang. Mariktak nga nasakit tatang. Nasakit na talogdik ko tatang. Pakikita yung mantatang. Sabot unay nga nauram. Anya? Kasla na lamawla ang baraw. Ay, tatang. Sikamit, tatang. Ay, alakit. Ano sa ati sakit na baraw? Kastamot siguro. Tilinak ang masakit. Dagiti babae nga linuklukaw. Anya? Taga-jayan da angkel mo gayam. Dahil nga babae. Kaya, jagbot ninamnama nga kastati aramidon na. Di baganak, sarita kay lang. Tatang. Isak lang ko dahil nga babae, tatang. Sana mabalin na isak lang ko. Ay, luko. Hindi mo amo, no anya ti kalidad ti pamilya na. Mga kit no nakarkaron ton ti aramidon na, no kastati aramidam. Kaya napamumot kami pinaglulukuan ti anak ay dede nga babae. Kaya, anya nga tinamnamaam nga aramidon na. Ay, saan kumamot ang kaso? Ang aping ang kaso. Apo, Diyos ko. Matayak na, tatang. Matayak na. Lakit detalat ipatay mo, lukaw. Nasaksakit pa, itinaramid mo kadagiti babae. Tatang. Apo, Diyos ko, tatang. Apo, nagsakit ng kuti ang tatang. Nagsakit. Nagsakit. Adan 5 bulan kasin yung sipod day di nga napasamak. Katjak may ladawan, tilanganan, dati nag-akinteng nga paset ti bagik.
Sipud na idin kasin yung kanayon nak nga birngasan ni tatang iti Labanos. Takas la Rabanus kano tilangan dati dati mabagbagi. Langana kasin yung dati albino nga tao. Nakapurpuraw. Tas lada kamanaw ti aglawlaw na nga jak maawatan. Ket gapo kadayta nga marka ti inaramid ni Kati kanyat. Napukawen ti self-confidence ko nga makirelasyon pa iti sa balya babae. Anya laeng iti reaction da no makita da. Baka maawanan da ganas. Siyak tupay no makikita maawanan nak pa iti ganas. Kada umisbuak kasin yung malagip ko ti amin nga napalabas ko ng runa dagiti panang lukloko ka dagiti babae. Nga rason no apay nga naadaanak iti dakkel apiglat dakkel marka nga nagbali na karma iti kinababaerok. Ket day talauna iti problema kasin yung kayat kumot nga agsimpa akon. Kayat kumot nga makaasawa ak kuman ket saan kunton nga ulitin dagiti biddot nga inaramid ko idi. Ngem ti makadakas no adda kayat ko nga armen agsanudak tumanen no malagip ko ngano no makita na dati akin nga apaset ti bagi ket amangan no ma-turn off kanya. Awan mo ti kumpiyansak nga agarem iti babae kasin yung taure no nataerak. At damot iti dakkel apiglat ko nga marka ti kinababaerok iti. Balakadan dakman kasin pangaasiyo kasin yung dedikid daw mo nga ipakitak tilangana pasensyakan saan ko nga mapatgan day tangakid daw mo. Basta imagine nyo latan dati tao nga nauram ti kudil na basta kaslas jay. Kasti ko lang ordi tatang ko dati tarong ko nagbalin nga Rabanos. Dahil di nga ron ti paggibusan ti surat ko kasin kat sabi ko mata may kandag iti balakad uri anyaman nga sarita nga makapa tag-ay ti kumpiyansa ti kinalalaki. Kat sabi ko taadamit na ibati na nga adal liwliw aken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo agapito iti probinsya iti Isabela.